viewers sole subscriber ho zo si nabon chawin ka channel ka hinlim kit ovin chule ai lungsit ai ngai lu a ka channel support himbol zinga comment section a zong til khawna thu hoi ta hin sai ho zong na chung che ba ke pa tho ka hin sayin pathini nabon chawin phathaina bo zing taw han chule tu ni kho a hin sai dingo cho hile I bon chawa I he dingova poimo ta kha da hi in hi chu I pihamiti le lo min za chum somni to hi chilo ho chu I pipinat na a Kimang ham ti hi ka hin sai dinga hi che hi lo le ai lam panga I he na u a ke be na dinga ka hin sai ding a hi le tu in lo somni ho chu I pipiham khat khat nin hin sai taw hi te akhat na chu hi le panadol chule paracetamol tin zong a ke in a hi ama hi a dose 500 mg a hi lo le 650 mg hi ipi a Kimang ham itile khusi luchang na chule ta sa na cha chut pha le hin hi chilo hi a kene ji in a hi ani na chu hi le brufen a hi lo le ibuprofen lo a dose 200 mg a hi lo le 400 mg hi chilo hi ipi a Kimang hamiti le akhat na chu inflammation hi ipi hamiti le ita sa chung hung pom ji a hi lo le ita sa chung la hi hung san chap chu ma chule hung saji abale ikisu kha na ho hung na ji hi chu ho hin a Kimang ji in ani na a chun luchang na chule athum na a chu hanat kiti ho ali na a chu khusi ti ho anga na chu hile ta sa na cha chunin hi chilo hi a Kimang in a hi athum na chu hile amoxil a hi lo le amoxicillin lo a dose 250 mg a hi lo le 500 mg hi ipinat na a Kimang ham itile akhat na a chu lolnat ani na a chu UTI urinary tract infection zun tha bui ho chule athum na a chu hile otitis media bil sunglang na nei ho chule ali na chu hile abscess hi chi hi ita sa chung dula ve sa na a lu che kiti ho ita sa chung hung nai kul ho in zong a Kimang in hi alina a flager a hi lo le metronidazole 200 mg a hi lo le 400 mg dose hi ipi a Kimang amiti le diarrhea oinat e ho ina Kimang in chule surgery nei zo pha le hin a Kimang ji in alina a chu ikam hung ko ji in zong a Kimang in hi angana methionine low a dose 200 mg 400 mg 500 mg hi ipi a Kimang hamiti le diarrhea e ho oinat ho ina Kimang in chule heartburn deep sa lorgui lang sa sungsat ho ina Kimang in hi agup na chu dispirin a hi lo le aspirin lo a dose 75 mg a hi lo le 150 mg hi ipinat na a Kimang hamiti le akhat na a chu heart attack ani na chu angina pectoris hi chi angina pectoris hi ipinat na hamiti le ama hi ilungchang a thigui ho khu aneu ji a huithing oxygen hi phate cha a ithisan agui la ho achi thailo tinga hile hicha kona chu ta sa na ve sa na a op nat I op hi akimi banga ho ilungchang tatu che si na ji hicha kona chu ngongla na banla na kiti ho chule I khala na kiti ho hina Kimangin athum na a chu luchang na in zong a Kimangin hi asagina chu suffix a hi lo le suffix sign low a dose 200 mg a hi lo le 400 mg hi ipi a Kimang hamiti le UTI urinary tract infection zun tha na builang ina Kimangin anina chu hi le I op lang na ina Kimangin chule athum na chu hi le pneumonia alina chu hi le thyroid na in zong a Kimangin anga na chu hi le surgery nei zo pha zong le hin a Kimang ji in chule agup na chu hi le gonorrhea kiti hi chi hi ipi hamiti le STI numai le pasal ki pol na ji a na infection ke la tu na ho in zong a Kimangin hi
Aget na chu hile azithromycin low a dose 250 mg a hilo le 500 mg hi EPPI Kimang hamiti le amahi UTI urinary tract infection zun ai ho in zun tha ha sa iteo ve sa na zun jil ki ti ho ani na chu hile diarrhea e ho ho ina Kimangin athum na chu hile tonsil na na in zong a Kimangin hi Akona chu mention a hilole ko amoxiclav hitilo a dose 375 mg 625 mg 1 gm hi EPP na Kimang hamitile wounds na vet sa na hama kisu khan ho ina Kimangin ani na a chu zunjil va UTI ina Kimangin athum na chu hile oplang nat hai ha sa kiti ho ina Kimangin chule alina chu hile ta sa a naikul ve sa na lu che kiti ho chule uilu kiti ho in zong a Kimangin chule bil sunglang nat zi in zong a Kimangin agup na chu hile surgery operation bol chai ting zong le hin hi chilau hi a Kimangin hi asom na chu diclofenac sodium a dose 25 mg 50 mg 75 mg chule 100 mg hi EPP na a Kimang hamitile gole changna ni na Kimangin chule pha samna chule nunglang na che chu kiti back pain ho ina Kimangin chule hanat in zong a Kimangin hi asom la khatna well mi hilole metoclopramide a dose 10 mg hi ipya Kimang hamitile lo so chule lo kiti ho in a Kimangin hi asom lani na chu hile silicosip low a dose 100 mg a hilole 200 mg hi EPP na a Kimang hamitile amahi thazung nat chule iko nga pa na ikeng langchan I thazung ho kham hian hun kiti ho in zong a Kimangin chule back pain inung lang ipha sam ho na in zong a Kimangin chule gule chang nat in zong a Kimangin hi asom la thumna strepsils lozins lohi EPA Kimang hamitile amahi lolnat chule ilo su thingnan a Kimangin khut in zong a Kimangin chule I o su tholo I o hi thui sei phatle phate cha a kichi ta hong po thailo ho in zong o thin na ding in zong a Kimangin hi asom lalina multivitamins hi EPA Kimang hamitile ta sa thlasam tha chaw ho in atha ahat ova ata sa o ahong ha do na dingin hi chilau hi a Kimangin hi asom langa na mefenamic acid a dose 250 mg to 500 mg hi EPP na a Kimang hamitile a Kimana chu inflammation ta sa hung na che chu chule ita sa chungla hung dul bal a hilole pom kisu kha na hung na hi cho hina Kimangin chule luchang na in song a Kimangin hanat in song a Kimangin chule khu si kiti fever hon a Kimangin chule na thu ol na che ho in song a Kimangin hi asom lagop na ranitidine low a dose 75 mg 150 mg 300 mg hi akiman na hi ipihamitile peptic ulcer gilpat hona Kimangin ani na chule heartburn deep sat opsat lolang sat hen honi Kimangin chule sunga bumin wa na inzong Kimangin hi asom la sagina simtidine low a dose 200 mg 400 mg hi ipi Kimang hamitile I oi sunga acid tam athu pa ko ahong tam walting zong le Kimangin ani na chu hile logui sunglang na ni na Kimangin chule athum na chu oi sung na in zong Kimangin a hi asom la ge na chu formatidine low a dose 20 mg a hilole 40 mg hi ipi Kimang hamitile peptic ulcer gilpi le gilho pa ni na Kimangin chule isunga bumin hoilo pha zong lehin akine in chule lolgui lang lol sunglang nat in zong Kimangin chule oinat in zong Kimangin heartburn deep sat opsat lolgui sat kiti ho in zong Kimangin a hi asom la ko na a nuberol forte paracetamol a hilole olfenadrine kiti lauhi ipi Kimang hamitile back pain phasam nunglang nat chule gole changchin na chule luchang nat chule
iko nga pa na nui lang si kham na chat chu nin zong akimangin hi asom ni na chu hi le flul b profen ados 50 mg to 100 mg hi ipia ki manghamitil ama hi hanat ho in akimangin chule pha sam na che chu ho in zong akimangin hi ahile tunia dinga loza chum to akiman cha na in sai thai chanu chu hi chan choi hian lang video achai changa vi hos au si in song thil tha tam pi na zil do bedding o kata sanin chule het bedding over ka sainom chu hi chilo ho hin side effect ta sa adinga phatlo na zong anai thai hi ji chun doctor in advice na pi don zuya ne ding in zong ka hin ti movin chule ai ma kisana lo i chamchamani kiti zong hi a hi thai chana bolo ding in zong ka hindim chi ovin hi chule I he dingwa pha chu hi chilo amin chule akiman cha na aji ka hin sai na ji hi I bon chawwa lo lampanga hi I he na o akibe a chule ai ho in zong phate cha a I ngai cha dong zoya ikiman cha thaina dingwa ka hin sai hi in ipi hi zong le na za chom inai zo sew hi doctor izu chi dingovin zong ka hin ti movin hi ahile video achai changai lunglut ta hin vi ho zo si na chung chi wa ke pa tho ka hin sayin na namon chi wa anadam sel tawin